Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Astrologija. Nedeljni horoskop za rođene u znaku Vodolije za period od 7. do 13. februara 2022. godine. Napetost u partnerskim odnosima neće nestati sama od sebe, morate razgovarati sa partnerom i to smireno i bez naboja. Fokusirajte se na to da razumete i uvažite njegova osjećanja i potrebe. Pa tek nakon korigovanja svog ponašanja, tražite ono što je vama potrebno. Slobodne Vodolije će biti u situaciji da se iznenada zaljube. Proradit će vam leptirići. I poželet ćete da uletite u odnos impulsivno, vođeni emocijama, dok vas unutrašnji glas upozorava da se zalećete i da ćete se opet razočarati. Pokušajte da ovog puta poslušate taj glas. Ukoliko je vaš posao vezan za putovanje, odložite svaki duži put za neki povoljniji period. U ovoj nedelji pokrenut će se neke promjene, koje ste verovatno i očekivali i pomalo strahovali zbog njih. Razmislite o budućnosti i o tome kuda tim novim pravcem možete da stignete, pa ćete uvideti mogućnosti, tamo gde ste isprva videli prepreke. Povoljna prilika za zaradu ukazat će se uskoro. Osjetljivost stomaka ima veze sa nervozom koju osjećate, kanališite taj priliv uznemirujuće energije kroz fizičke aktivnosti i vodite računa o ishrani. Moguće je da ćete imati financijski priliv i da ćete napraviti novi financijski plan. Prije bilo kakvog ulaganja dobro razmotrite sve prednosti i nedostatke. Savjetuje vam se da potražite savjet od iskusnijih. Izbjegavajte rasprave sa nadređenim, jer vam planete nisu naklonjene. Izazovne situacije pomoći će vam da dokažete svoju hrabrost na profesionalnom planu. Odvojite vremena za porodicu iako imate pretrpan raspored. Povoljan je period da se posvetite svom zdravlju. Bilo bi dobro kada bi uveli vježbanje ili šetanje. Hvala svima na posjeti. Pratite i lajkajte samo ako uživate u videima. Vidimo se uskoro.